manager w'umukinnyi witwa Maripangu Yawanenji n'abamajari ariko nabera agarabe abe ni basarpongo n'umutoza Robertinho n'uwahubwo bari ahubwo babakwanda wa mu type inshuti ya hari ingingo uravuga kwa Arno ku munsi w'ejo president wa Rayon Sport bamwita Tade yari ari kumwe n'uwo bita manager Alex Karenzi bari kumwe n'umukinnyi witwa Theodore Yawanenji Maripangu. Ku meza y'ibiganiro hajemo ingingo eshatu. Ingingo ya mbere, Maripangu muri returu urakinira Rayon Sport, ariko se urasinya igihe kingana iki, urahembwa ibingana gute, Rayon Sport irabiguha mu byiciro bimeze bite. Barabanje baraganira basaba ibihumbi 30 by'amadolari mu gihe kingana n'umwaka umwe n'igice, kuko agomba gusinya amezi 6 y'igire turu agasinya n'undi mwaka umwe, ubwo n'amezi 18 angana n'umwaka umwe n'igice. ibihumbi 30 by'amadolari nibyo basaba. Miliyoni 40 ndakuraye. Kuki basabaga ibihumbi 30 by'amadolari? Aha niho uhita wumvira ko twabakurikiriye kugira ngo mumenye ibintu. Barishimye barimo barakira neza amakuru. Ikipe iyo muri Sudani y'Epfo itozwa na Kasambungo kuko azi Maripangu ni ikipe ikomeye cyane. Harya Jamusi ntabwo yakinnye sekafi ejo bundi. Yaraje kuko kasazi Maripangu aravuga ati mujye mu Rwanda hari umukinnyi ukomeye yitwa Maripangu twagura, kuko arazi situation ye muri Gasogi ko amasezerano yarangiye. Numero 10 aravuga ati turagusinyisha umwaka umwe Maripangu, niturangiza tuguhembe amafaranga meza kurushaho rero yaguhemba, nayo ndaje nyavuge turaguhereza ibihumbi 30 by'amadolari sezo imwe. Niyo mpamvu Alex Karenzi manager avuga ati mwene muduhe 30 ariko turabaho umwaka umwe n'igice. Muduhe nkayo Sudani y'Epfo baduha, hanyuma twe tubasigira no umwaka umwe n'igice kubaherezamo nk'uko umwaka umwe hariya bari kuduha. Ariko Maripangu yamaze gushwana na Gasogi nawe ntabwo akeneye kumara amezi 6 adakina. Umva icyo yavuze. Yaravuze ngo oya ntabwo ayo mafaranga twayabona, twebwe dufite ibihumbi 20 kandi urasinya umwaka n'igice. Barabiganira banzura ko bari mu muhe ibihumbi 20 mu gihe cy'umwaka umwe n'igice ari businye. Bemeranya ko bari umuhe ibihumbi 10 by'amadolari mbere yuko ukwezi kwa mbere kugera, ubwo ni mu mpera z'uku kwezi kwa 12 avance, ariko mu kwezi kwa gatandatu bazamuhereza ibindi ibihumbi 10 bikaba ibihumbi 20 by'amadolari mwaka noneho wanyuma. Bemeranya ko ari buhembwa amafaranga miliyoni y'amanyarwanda buri kwezi azajya kuri konte ye, hanyuma bimeranya no kuri prime nk'iyabandi bakinnyi bahabwa. Yawanenji Maripangu Christian kuki yahisemo Rayon ari haba Rayon mujya muvuga yandirimo ngo aba Rayon turaganje. Yahisemo Rayon kubera ko avuga ngo ndebye kariyeri yanjye kujya muri Sudani y'Epfo hari instabilité politique, ibintu byabo birahindagurika nta wamenya. Icya kabiri umupira wa Musi yaje gukina na Rayon match ya gicuti mu Nzove. Icya kabiri hariya ntago bameze neza mu buryo bw'umupira. Rayon Sport ifite amahirwe ko yatwara shampiyona. Ikindi Maripangu aravuga ati hagati ya Basane na Haji umwe yitegure azicara. Njyewe Maripangu umupira nzi azakina uruhande, azakina 10 cyazahangana zarufata. Inkuru yindi naje kumenya ukivuga Keve mu gihe Maripangu izeye kuzakina ku ruhande abatumwe muri bagomba gushaka mu Ritije na Gasogi se yararangiye ntabwo Kenisi yararangiye ntabwo akiburana byararangiye kandi ngo barareze no muri bizarangira no mu nzego zikomeye. Hanyuma uyu mukinnyi witwa Maripangu urugeze kuri Keve ariko hari amakuru yuko umuntu yitwa Muhire Keve nawe afite deal ishoboka mu kwezi kwa mbere zamusohora muri Rayon Sport akajya hanze y'u Rwanda. Bityo Rayon Sport ngo niyo mpamvu ishaka kwihutisha ibintu by'umuntu witwa Yawanenji Maripangu buryo asigara niyo nimero 10 yego ku buryo ashaka gukina 10. Maripangu ngo arashaka kuguma mu Rwanda agakinira Rayon, nicyo yahavuye yabwiye Tade
we na agenti we, ariko ofure muri Sudani ntimuyisuzugure kuko abantu bamuhereza ibihumbi 30 by'amadolari kuri sezi imwe ngo bemera kumuhemba amafaranga akubye hafi gatatu Rayon Sport, nabyo ashobora kubitekereza. Nuko situwasiyo imeze. Uzi ikintu mbona cyatuma atajya muri Sudani se? Ayo mezi 6 ni ki Maripangu nta kipe afite, jyawe yakina muri Sudani nebe kipe muri kandi kipe muri none se kipe muri Sudani ubwo yitindira ubwo naho yabasinya umwaka n'igice cyo kagakina oya umwaka umwe agasinya umwaka umwe bakaze extendinga, why not? Bo baramushaka sezimwe yego nyine aya 6 cyo kugeza muri sama. Sinagenda navuze kuri APR ibya Maripangu tubisorezaho. APR umutoza Darko Novic nyuma yo kubona ko abawinga bitwa aba Ngobodo bidakunda n'abitwa ba Godwin Odibo, Nobodo Johnson Chidiebere, umusore w'imyaka 24 ukomoka muri Nigeria mu winga witwa Ismael, APR shaka kuzana yakinnye muri Polonye. Uyu mu winga nkuko nabiganiye n'umugenzi wacu yitwa Mutangazaje arirabura cyane ahubwo twamuvuze ejo twamuvuze ejo. APR ngo ishaka kuzana undi mu winga, bimaze ya APR itagura mu kwa mbere, ariko ngo ishobora kuzana abakinnyi abanyamahanga babiri. Manager w'umukinnyi witwa Maripangu Yawanenji n'abamajari ariko nabera agarabe abe ni basarpongo n'umutoza Robertinho n'uwahubwo bari ahubwo babakwanda wa mu type inshuti ya hari ingingo uravuga kwa Arno. Ku munsi w'ejo president wa Rayon Sport bamwita Tade yari ari kumwe n'uwo bita manager Alex Karenzi, bari kumwe n'umukinnyi witwa Theodore Yawanenji Maripangu. Ku meza y'ibiganiro hajemo ingingo eshatu. Ingingo ya mbere, Maripangu muri returu urakinira Rayon Sport, ariko se urasinya igihe kingana iki, urahembwa ibingana gute, Rayon Sport irabiguha mu byiciro bimeze bite? Barabanje baraganira basaba ibihumbi 30 by'amadolari mu gihe kingana n'umwaka umwe n'igice, kuko agomba gusinya amezi 6 y'igire turu agasinya n'undi mwaka umwe, ubwo n'amezi 18 angana n'umwaka umwe n'igice. ibihumbi 30 by'amadolari nibyo basabaga. Miliyoni 40 ndakuraye. Kuki basabaga ibihumbi 30 by'amadolari? Aha niho uhita wumvira ko twabakurikiriye kugira ngo mumenye ibintu. Barishimye barimo barakira neza amakuru. Ikipe iyo muri Sudani y'Epfo kwaye makuru ajyana itozwa na Kasambungo kuko azi Maripangu Jamus ikipe ikomeye cyane. Harya Jamus ntabwo yakinnye sekafu ejo bundi. Yego yaraje kuko kasazi Maripangu aravuga ati mujye mu Rwanda hari umukinnyi ukomeye yitwa Maripangu twagura, kuko arazi situwasiyo ye muri Gasogi ko amasezerano yarangiye. Numero 10 aravuga ati turagusinyisha umwaka umwe Maripangu, niturangiza tuguhembe amafaranga meza kurushaho rero yaguhemba, nayo ndaje nyavuge turaguhereza ibihumbi 30 by'amadolari sezo imwe. Niyo mpamvu Alex Karenzi manager avuga ati mwene muduhe 30 ariko turabaho umwaka umwe n'igice. Muduhe nkayo Sudani baduhaga, Sudani y'Epfo baduha, hanyuma twe tubasigira no umwaka umwe n'igice banukubaherezamo nk'uko umwaka umwe hariya bari kuduha. Ariko Maripangu yamaze gushwana na Gasogi nawe ntabwo akeneye kumara amezi 6 adakina. Umva icyo yavuze, yaravuze ngo oya ntabwo ayo mafaranga twayabona, twebwe dufite ibihumbi 20 kandi urasinya umwaka n'igice. Barabiganira banzura ko bari mu muhe ibihumbi 20 mu gihe cy'umwaka umwe n'igice ari businye. Bemeranya ko bari umuhe ibihumbi 10 by'amadolari mbere yuko ukwezi kwa mbere kugera, ubwo ni mu mpera z'uku kwezi kwa 12 avance, ariko mu kwezi kwa gatandatu bazamuhereza ibindi ibihumbi 10 bikaba ibihumbi 20 by'amadolari mwaka noneho wanyuma. Bemeranya ko ari buhembwa amafaranga miliyoni y'amanyarwanda buri kwezi azajya kuri konte ye, hanyuma bemeranya no kuri prime nk'iyabandi bakinnyi bahabwa. Yawanenji Maripangu Christian kuki yahisemo Rayon ari habareyo mujya muvuga yandirimo ngo abareyo turaganje. Yahisemo Rayon kubera ko avuga ngo ndebye kariyeri yanjye kujya muri Sudani y'Epfo hari instabilité politique, ibintu byabo birahindagurika ntawamenya
icya kabiri umupira wa munsi yaje gukina na Rayon match ya gicuti mu Nzove. Icya kabiri hariya ntago bameze neza mu buryo bw'umupira. Rayon Sport ifite amahirwe ko yatwara shampiyona. Ikindi Maripangu aravuga ati hagati ya Basane na Haji umwe yitegure azicara. Njyewe Maripangu umupira nzi azakina uruhande azakina icumi cyazahangana zarufata. Inkuru yindi naje kumenya ukivuga Keve mu gihe Maripangu izeye kuzakina ku ruhande abatumwe muri bagomba gushaka mu zicara. Ritije na Gasogi se yararangiye ntabwo Kenisi yararangiye ntabwo akiburana byararangiye ngo barareze no muri bizarangira no mu nzego zikomeye. Hanyuma uyu mukinnyi witwa Maripangu urugeze kuri Keve ariko hari amakuru yuko umuntu yitwa Muhire Keve nawe afite deal ishoboka mu kwezi kwa mbere zamusohora muri Rayon Sport akajya hanze y'u Rwanda. Bityo Rayon Sport ngo niyo mpamvu ishaka kwihutisha ibintu by'umuntu witwa Yawanenji Maripangu buryo asigara niyo nimero 10 yego ku buryo ashaka gukina 10. Maripangu ngo arashaka kuguma mu Rwanda agakinira Rayon nicyo yahavuye yabwiye Tade we na agent we, ariko offer yo muri Sudani ntimuyisuzugure kuko abantu bamuhereza ibihumbi 30 by'amadolari kuri sezimwe ngo bemera kumuhemba amafaranga akubye hafi gatata Rayon Sport nabyo ashobora kubitekereza. Nuko situation imeze ikintu mbona cyatuma atajya muri Sudani se ayo mezi 6 niki Maripangu nta kipe afite jyaho yakina muri Sudani nibe kipe muri kandi kipe muri none se kipe muri Sudani ubwo yitindira ubwo naho yabasinya umwaka n'igice cyo kagakina oya umwaka umwe agasinya umwaka umwe bakaze extendinga why not bo baramushaka sezimwe yego nyine aya 6 cyo kugeza muri sama. Sinagenda navuze kuri APR ibya Maripangu tubisorezaho. APR umutoza Darko Novic nyuma yo kubona kabawinga bitwa aba Ngobodo bidakunda n'abitwa ba Godwin Odibo Nobodo Johnson Chidiebere umusore w'imyaka 24 ukomoka muri Nigeria mu winga witwa Ismael APR shaka kuzana yakinnye muri Polonye. Uyu mu winga nkuko nabiganiye n'umugenzi wacu yitwa Mutangazaje arirabura cyane ahubwo twamuvuze ejo APR ngo ishaka kuzana undi mu winga bimaze ya APR itagura mu kwa mbere ariko ngo ishaka kuzana abakinnyi abanyamahanga babiri. Manager w'umukinnyi witwa Maripangu Yawanenji n'abamajari ariko nabera agarabe abe ni basarpongo n'umutoza Robertinho n'uwahubwo bari ahubwo babakwanda wa mu type inshuti ya hari ingingo uravuga kwa Arno ku munsi w'ejo president wa Rayon Sport bamwita Tade yari ari kumwe n'uwo bita manager Alex Karenzi bari kumwe n'umukinnyi witwa Theodore Yawanenji Maripangu. Kumeze ibiganiro hajemo ingingo eshatu. Ingingo ya mbere Maripangu muri returu urakinira Rayon Sport ariko se urasinya igihe kingana iki, urahembwa ibingana gute, Rayon Sport irabiguha mu byiciro bimeze bite. Barabanje baraganira basaba ibihumbi 30 by'amadolari mu gihe kingana n'umwaka umwe n'igice kuko agomba gusinya amezi 6 y'ire turu agasinya n'undi mwaka umwe ubwo n'amezi 10.